freestyle motor precisa tulung usi governo lo que matan Miami desporto freestyle motor para desporto freestyle motor bere legal di Timor Leste. Buat funda mai hau tamba iane sidok barak liu ide pun satu ami halo idanen atu nune loke ba juventude sida kata labe halima de liu halima de estrada larang ke asa nakar he estrada liu la dia hatudu kata hatudu be eman ding itamos bele kono ba idanen hatudu he bot ne beke ihanya fatin duni idanen. Jimmy. Sing Yene be. Sing ia asunto bala tu kuliah. Dia asor hau ia tu kurun. Diak, tu crew agora vai ser o presidente. Sim. Diak, presidente. I'm coming now, presidente. Diak, Jimmy. Now should be 4 top secret agents. One of them is carrying a briefcase. Your mission is to obtain the disc from the briefcase. All the tension in the world today, all the little girls filling up the world today. With the good comes the bad comes the good. Olá, Belum Desportiva Sirhotu, hamutuk falau ita bot sarnai Belum Jimmy. Nama saya Ika Moniz. Ia programa Lalau Desportu Pele. Diak Belum Desportiva Sirhotu ora senderong ami ia sala redação JMN TV nia. Atu hatene kalian ba episode agora daun turma ita seba hamutuk iha Jimmy te sebe hamutuk ia bemor ia na bai te sehaten kona ba komunitas usi Dili Extreme Rider. Dili Extreme Rider hanya semacam freestyle usi jovem sira. Diak tangne da BSSA ia programa dene na fatene to ami ia programa Lalau Desportu Bele. Oke, dia Belum Desportiva Sirhotu agora dang hau ne Belum Jimmy ia ona marcas usi Dili Extreme Rider-nya. Dia hau ne Belum Jimmy sedara lia badak ho estrutura usi Dili Extreme Rider-nya. Dia kita sesaan lai mai te ba acompanha hamutu. Diak Maluk Desportiva Sirhotu ora senderong hau hamutuk kone Belum Ika, hamutuk kone ho Belum Leo Muniz. Nebe mak durante nian sen rider ba freestyle nian. Atu hatene kono ba objektivo si freestyle nian turma ita ba hamutuk det. Belum Leo diak le. Diak. Diak Belum Leo karik beli explica tuan objektivo si freestyle. Boa tarde. A minha objetivo desporto freestyle motor anasang ami hari hodi anima komunidade Sira ia evento nasional nomos internasional nessa meio ida hodi contribui mos ba dejen movimento nacional nação do Bindane. E ami queria grupo desporto freestyle motor neve ma hohanoi positivo no familiar e a comunidade Sirnele. Ami desporto freestyle motor hakara saya nessa imagem diak ba público e saya nessa parceiro ba companhia Sira hodi promoção Sirene produto hodi compete e mercado. Diak Belum Leo karik beli explica mos durante ni ita bot sira turna competição e depois ita bot sira preparação ni sa. Dia durante ne começa usi 2011
2011, 2012, hau começaram a ter competição e Indonésia e remata competição, hau hetang apoio no tulung si CJD, hetang motorizada ida usi CJD, pode celebrar lorong Tosa da Paz Timor-Leste. E 2013, kami hetang apoio dalai datang, usi Malungis Monteiro, inclui PNT, for licença freestyle motor, bele halo animação e Timor-Leste. E começaram na Iane, ami hodi forma tim freestyle motor honaran de Exer no Exer. Além da hodiane, ami freestyle motor kopera hamutu ho comissão DS halo animação ba comunidade ia capital no Saiba município. E 2015 Timor-Leste tem competição ASEAN Standai, os Indonesia onde participa competição primeira vez em Jakarta, Indonesia. E 2016 atau 2017 até agora desportivo freestyle motor dalam barak kalau animação ia seremoni lorombot Timor-Leste nian dalam barak amimos hetan tulun husi komissão estatal tambah fauna espaço bot ba desportivo freestyle motor no participa lorombot tina halo husi komissão estatal. Adia ka belong leo itatene kata ka freestyle ne desportivo ne mak perigo tuang. Mais ou menos belong leo bele explica tuang to técnico usi onsa bele science rider ida ne mak dia ki freestyle. Onsa mak ita bele sai rider nebe dia go freestyle e primeiro antes ita tu hahu tine terreno ita tem que ser conhecer mak safety riding. Adiak belong leo ida nebe buat nebe mak oinita kuliah buat nebe belong leo explica ni furak tebes hanes en rider ba freestyle ita buat ni mehi ba futuro ni onsa. Hane mehi ba futuro ba freestyle desportivo freestyle motor. Primeiro ami di desportivo freestyle motor precisa tebes tulung si governo bele cria campo treino oficial ida ba freestyle motor tambah tuir ami hare freestyle motor hanesan desportivo ida phone ia Timor. E segundo ami desportivo freestyle motor precisa tulung si governo lo que matan Miami desportivo freestyle motor para desportivo freestyle motor bere legal di Timor-Leste. Diak belong desportivo Sirotu ida nama kita ndana lia badak ho Leo Muniz anesan rider ba freestyle nebe makunyisidu ia Timor. Tuir mai ita sebe akompanya na fatin hamutu ko ika. Lalaok desportu bele. Diak bel desportiva Sirotu agora orang hawa ne belun Jimmy hamutu kela ho komisang organizador husi dile extreme rider nia. Mai be agora ami hamutu kela ia markas husi freestyle dile extreme rider nia. Diak ami sedara li hamutu ko mau imazo exposto. Oke diak mau imazo exposto beles explica itu ang kona ba objetivo husi desporto freestyle motor ni ka. Sing hauni hanesak mo hani belong leo kuliah na. Kona ba objetivo claro tebes kata freestyle motor o atividade desporto freestyle motor jadi hanesan atividade da que positif tebes
sim. Depois atividade de que saya nessa inspirasi, motivasi, nomo saya nessa fatinda que juventude será nebe me skill ba liliu ya parte freestyle motor nian. Sira bela moto kene, bele fo apoio malo, bele suporta malo, bele fo no malo no dia ko positivo. Também está tendo que ia nem mesmo jovem negócio que ela mais Sim, sim. Temos esse positivo TPS vai jovem será. Sim, sim. Mais ou menos atividades será durante ni da comissão organizadora kalau Sim, ya atividade evento barak makami liu ba ami halona. Maybe ami koko para tu bele ba oini halotan evento balu. essa plano ida Sim, plano ba oini tu bele hametintan stunner or player zero freestyle ne. Atu nune sira bele tama ya klase da ke standard or professional. Atu bele ba compete ya hanesan ASEAN ho nasan Eropa. Sim, ausente ya konita conta si primeiro susar itu né. Tamba que ia comunidade Timor Leste barak makan salah dum compreender tuan kono freestyle motor. Então me tenta o mecanismo oin para tu bele anusar para comunidade ne bele compreender será freestyle motor. Tamane maka oin ha kulia ami koko para tu bele liusi evento serane. Liusi evento serane atu bele explica secara tidak langsung ba comunidade para bere sira compreende kono ba objetivo kusi desporto freestyle motornya. Salah satu contohnya nisan atu evita ema para la bele nakar motor ya dalan serne per sira bele tama ema serne to bele tama fali ya freestyle motor per sira bele haturu serne talento. Maksudnya sira bele buat tidak ema keharela dia mai ya desporto freestyle motor bele halu buat dia kida ne bele sai buat dia kida ami hare impacto ba misi onhira iya na freestyle motor ya Timor impacto ke dia influenza iya ba liliu ba juventude tama memang me target ne ba juventude para antune bele vita buat seroin hakuliane dia ema ya barak maka akara duni akumula ya grupo dana bazia ba evento ser memang halo ita usi evento ne saya hanesan bahan ida ke ami studa fali buat sernabe maka mamu buat sernabe makne ami tinggi saya hanesan buat tidak ami studa atau bele hadiah fali entah ami plano project kita ne ba usi 2017 ba 2018 ami plano da hanesan ami kriya kona ba treinamento kona ba safety riders tambah onhira akara sai stunner rider profesional ne tinggi pir kriteria serne anta ya treinamento kona ba safety riders treinamento kona ba sai juri ba freestyle depois sai MC ba freestyle depois íamos a hanesan mekanik sira bem kami bela para tu sira special ba modifikasi motor freestyle ini amni salah satu plano ida mana depois ami halo barak tan evento ya ami laluan ami durante ami halau si primeiro ami hetang apoio que macas tebes si parte governo parte comercial pro balum no nosso parte privado individual balum assim tambah ami nessa Hanoi ida tambah siramas Hanoi hanesan ami tambah salah satunya hanesan itu kuliah kono su partai governo untuk partai governo ami kuliah barak li ami aktividade evento serviço moto ko Polícia Nacional Timor Leste PNTL tambah ami nya programa aktividade freestyle motor tambah ya programa era polícia comunitária assim depois ya parte governo seluk manes CZD ne ami colabora moto sira atau promove juventude ne bem maka kreatif ia parte freestyle motornya atau nem bela ambele hamutu desenvolve nasauni ya desenvolve nasional ya parte esportnya. Si primeiro hani belun leo halo hanesan ya ba estuda buat tirane mai haware katak buat dia ke Nilori buat buat dia ya anta
buat bara kami suruh susar buat sudah desafio oing mebe ami tenta par importante ami me ida det ami hakarak desporto freestyle motornya bele sai hanesan desporto itu ke legal ya Timor Leste. Media bahasa Indonesia kan diakui ya. Betul. Diakui atau nene tambah ami hetan konviti bara kusi nasaun selo bara mebe ami baho Timor Leste ni nara ami hakarak mos parte si governo beda ku apoio ami atau nene ami haturu ba mundo katak dian Timor Mos iya freestyle. Timor Leste sim Timor Leste bele Timor Leste mos bele compete a competição internacional. Diak belum desportiva Sirhotu ida nemak hau belum Jimmy nyak dala lia bada ko komissão organizadora Husidili Extreme Rider mau imaz exposto diak na fatin nek ho ami ya programa lalag desporto bele. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station, stuck up on that station. Oke, diak belum desportiva Sirhotu agora dang hawa ne belum Jimmy hamutu kona ho freestyle Husidili Extreme Rider iha area Kristurei. Diak hakarate ne liu kona ba saida maksira halo mai teba hamutu kita sehari sira tu atrasau tuir mai. Oke, diak belum desportiva Sirhotu agora dang hawa ne belum Jimmy hamutu kona ho freestyle na indrua ajiu hono mos niviu diak hawa ne belum Jimmy se dada lia badak kona ba freestyle motor diak olah mangjiu diak kalai diak karek mang ajiu bele explica itu tambah sama khili desporto idane tambah amne hobi mak halai ba motor nebe am hilili maidane ansa uluk aware ansa usi mau leo uluk treno amos kare aprende tu nebe to iku amos sai player freestyle tu asa durante na hasoro na desafio wan hira treino asuro barak monu kanek motorat idane iha parece agora da kami treinamos prepara ba lorombot agora kare kia evento rumah iha ami sei acara na ba às vezes evento hira nama mau ngajiu sira tuir ami tuir evento kalau iha walo na kare iha ikusi iha dili iha maliana Maubisi Same Ainaro Baukau ansan manjiu ita tene kata ia dilarang na agora emadiam pembalap liar ne barak mais ou menos o insama mau ngajiu ni hanoin kona ba juventude serne bemak hanesa agora halai hela ho motor arbiru ia dilarang idane ansa busi da ami freestyle yang ami hamnya fating tereno fating kita stolo fating luang nabe ansa halai dilarang nam samus labran tambah tahu kia disaster então jovens termos bele trein hamutu ko imi ya bele Oke, diak bel desportiva Sirhotu ida nema kaune dada lia badak hoi tenian freestyle motor mau ajiu diak turma hause passa bahone belum Jimmy Diak belum desportiva Sirhotu obrigado ba belum Ika turma ya sedar lia hamutu kaune belum Niviu hanesan mos freestyle ida diak belum Niviu mais ou menos durante ne tour freestyle sana kita bota suru desafio sana kita bota suru ya durante how aprende freestyle ya so desafio so going ya mono ya kane pues ya motorat
Sim, durante tour freestyle mais ou menos ita bot hetan lisensa usi pai homain kala. Usi melarang tambah ita tene kata desporto idane ekstrem itu. Ya, sim. Durante how to aprende freestyle, ya han main han paimos ya tene. Sira tene tu sira dianan sa. Sira for sport da. Sim, durante ne tour na evento rumah. How foi da lida. Sim. Ita bot hahu partisipa ya desporto freestyle ni satina. Iya 2010 dah. To agora? Sim. To agora ni mais ou menos unsa ita bot ni colaboração depois hamutu ko colega serni sinte unsa. Ya, eu senti contente, tambah ya aprende buat barak. Diak belum di Sportiva Siroto dan mak kami rua belum ika dari lihat hamutu ko freestyle en rua. Tuir mai ta seba akompanya sira ya tas tolo ho di hari saya mak sira sehat tudu en ba. Nafatin dat hami ya programa ala lauk di sportu. Bele. Oke, dek belum Sportiva Siroto agora rang hawa ne belum Jimmy ia wan tas tolu. Fatin ne bemak bain itane freestyle motor sira treino ihane. Dia kami sedada lia badak ho itane freestyle na rua Ivo nomos Aldo. Dia kau sedada lia badak ho Ivo primeiro. Dia Ivo dia kalai? Dia mais ou menos Ivo tambah sama ko hi desporto idane. Tambah vamos gostar o talento ne gaya. O gosta dek depois seratang. No turuba ne juventude sira kata kita mus vele. Las hareva ema sira gutna vele. Mais ou menos desafio saya red mak Ivo hetang durante freestyle motor. Ya desafios baracos, makanya saya treino freestyle sempre ia mau numa kita pun bela aprende e mus tragava motor sira ne vema kita precisa sini te ulung horas dapat sirnya. Mas ulung horas depois hetan resultado los kala Ivo. Sim. Dek mais ou menos hansa ba oing Ivo karak hansa sai profesional ia freestyle ka ou para de tona ihane. Karak saya profesional ba freestyle. Oke, diak bel desportiva sira dan nema kaune dada lia badak ho freestyle Ivo. Diak tirma hasu fofi la fali ba hone belum Jimmy. Diak belum di Sportiva Siroto obrigado belum ika. Turma ya sedara lia hamutu ko hone belum Aldo hanesan mos freestyle ida. Belum Aldo dia kale? Diak belum Aldo tambah sama kita bawa hakarak hamutu ko freestyle sirseluk ho di tama ya community sidane. Diak obrigado ba tempo. Mai hau sinti orgulho tebes tambah idane hasa bot phone ida mai hau tambah iane sidak barak liu e depois hatu ami halo idane atunune loke ba juventude sida kata klabe halima da estrada larang ke ou asa nakar he estrada liur la dia hatu kata ema ding itamos bele kona ba idane hatu dia bot nebe ke ihanya fatin duni idane. Com certeza kata kita buat hakarak motiva jovem sirseluk atu dia kliu la bele nakar dalam babe liu si freestyle. Sim. Dia idane ita tene kata di sportu nebe maka ekstrem itu ang operi gitu mais ou menos kita buat involve ang yan ini hetan lisensa usi ya inang amang kala. Sim, kono ba idane inang amang hatan dunim hatu kau tuir dane e depois inamang fo suporta bote tebes kono ba idane e depois inaman dihang sekari o tuir dane dia ko amos suporta. Durante ini motor hetan stragus barak. Sim, motor stragus barak mas atuan satan dan hasa amit talento dulu. Dia mais ou menos durante hetan stragus ne ansa ita bot sente ansa. Au sinti ansa stragus mas au sinti triste o contente eu tu triste tama motor stragus contente tama hau hetan bot fo. Durante ini mais ou menos ita bot tuir na event rumah kala lili kono ba freestyle. Sim, hau foi tuir dalida. Ya ne tastol. Sim. Diak belum di Sportiva Siroto idan nama kami dada lia badak ho freestyle en rua. Nafatin deto kami ya programa Lalauk di Sportu Bele.
Oke, belum Ricky dia kelai? Dia kalah? Ya, dia belum Ricky kita buatan sem freestyle ida mais ou menos sa durante ni tabotnya durante ni ser kita bota suruh ia freestyle. Ansa desporto ansa freestyle au treino ansa gosta duni motor freestyle tambah dia tebes meita buke te gas motor estrada di te treino freestyle. Durante tour freestyle ni tinangiran ita bot involved freestyle. Au sei 2014 au tir evento freestyle ansa começa a treino. Mas aku treino sa etan desastre kikuan sarne iya. Mebe dia. Desastre la bote, anesan kana kanesa weng. Kolega sera menciona anesan bus motor at. Ansa evento sera mag Ricky Tuira durante. Durante o tuir ansa 28 de novembro ia Los Palos. Mas 20 de maio ia Testolo de agora né. Vamos ia tang atsabe ma inauguração igreja niang. Ansa Ricky a Mexicala. Yang sekarang saya desporto freestyle nebe dia klutan. Diak belum desportiva sirotu ida nemak ame rua belum ikan nada lia hamutu ko Ricky nebe mak kanisang freestyle ida nebe mak ihana experience lubuk ida. Turmai ita sehari ser mak freestyle sirahalo iane. Nafati no tohami ya programa Lalau Desportu Bele. I want you to breathe me. Ame usi komunitas freestyle motor. Lalau Desportu Bele. Truth and lie, never filled by wildness inside.